Jadi kinong Arunachal. Pasungal pre hapo ketika medical college for Arunachal trim. Jayu istam jur kental. Kiwan yalam yang menen step arbajin step ye mir. Mo dang day terpratna sendrang. Then itu belara abe direct for COVID ward ICU COVID ICU for migrants. Mo Section sample, mo, dala yok report, yok report kelat no sure. Siapa yok report lah kelat. Ini long positif. Bawan lang jadi kimi kipa bawai, long buat ni. Moro lainnya boleh lah test lang kita ru kilong negatif. Tamai di kelungi bersihkan juri. Okay, sementara hadin bila kelat ini kelong kan beridai napa Arunachal na kan idai napa idai napa masalah ni. Kan hab nomor balap sini kamu. Tekaman mentangin ladan asli bayar. Nakaliang dong ka sangat kakot kakya kelapan kere nem hai ban tep ini kelong na. Kin ki yang menrasa Arunachal ki habra Arunachal tang ketu dead body protocol ni ladak follow lut. Ya ka ban tile ka body ban bu over dead body bag. Ban sanitize ya ka ndok ke ba tu te kin le na po ni gram. Kani ka kis kebolong mentah po megelia nai. Mentah ka ski. Mene prangut te hadir mentah nak mi yang prangut nai. Prangut ha. Te kemut nakini ki cases ki bomtas ni kemut overall kedai kanrengut mentah ka ski. Andre. Ini pemerintah pada sam jadi na po BSF. R jadi na po Khanapara. Wei di nang nasional. Te habai ni ka jikio ko san ka case. Baki yo ni ka COVID-19 kai ka jing perkhat jong ka kot ka khia. Ka cumi ka testing kan ya kini ki protokol kini ya bikumju kini mangilala ban account bi. Kini ki yok no kile ki ka uni wei ban nasional yok no de kita ka wedding. Mo. Uni BSF uni contact tracing nak jong kita wei yok positive. Ibaran hang tai. Ibaran khai badan under quarantine. Mo. Ukhana para udi tu bayo contact tracing jong tu first index case. Takkan ni, mendai tangi kini sih mengi test. Ni test ki phomot ang tu. Ki phomot apa biasa tinggi apa positif tang kini kan. Okay. Temut ke dia. Baru kini mengi apa positif rute ke ke pernah you ini kalau bagi all of them are asymptomatic. Ndan ke wei berstam jor. Ki badai ki jongi kan kumni Arunachal ki berstam ni kelung ye. Te baksa tengim la ban komani tabalong kelas ke statistik layak nasional. 8% mentah dai kumba kalong mentah hapo meklia kamot kini ki bel recover dan sau pulaingon ke benang long aktif kalong sau saungon ke ni ki bel ayap dan arngon ke overall kamot prap khunaingon dai doktor okey doktor tang kita doktor uspa benda ya ka mo kubisu doktor